bed 12 ajolo duju Martin utiga winyo tara palo keta ju no mo be wango siande amir cha ko jolo panelist ma che ka kaene what she can ke na me Lady Grace ke ane no me go donyo amoro jolo ajolo Reverend Dr. Alfred Banya Poi. ke no kan and Dr. Caesar Chabador a chocolate wangeli go koni panelist mo kan donyo kedwet wano duan yang on la tie pol kilama po bedonyo tien tini wabilo ko lok me Adwogi Peny ke Kwan Lobo Acholi tutwale wajolo results me primary 7 ma ukati chambich mo kalone Adwogi me Kwan result ngan peer tech pilok mo pol peer tech bod ministry magen ni nyori level me Kwan pen class bear any level na basic education in Uganda malo termo Paul olo no enone kada ni share malo don dan da ko pe sino ministry chika wa to tal ka den ge ker new results ma kate result per tech school a chel man new dear man yele kero kida grades manolo terno lebu yele manolo ponyo yele kere ma ngama travel ki yom chin makala no headmaster men yuro ke wa kida result ki take results per tech pelo nyoro ma ibinyu me go goel ki jela we go kono bela no giti e kwero kar para tenge dok yele magan yele melan la ten o kar kidon magi kana result per tech pela ten ni we ko yap you we la tin don kama en ramu don ye kido kama en ramu developing lu kidio ma yer nyo mechero e Kwan meteko nyo mechero kamede Kwan ni mi secondary school yo mana yang tie machalo medoni Kwan ni phone machalo grade 2 TCC donc loro donc kemel le phone no pole do be donc minimum grade 3 so donc combele donc peretin Ramadan a Kwan med be le phone at level of P7 mielong ko Kwan utie kala ngwen kado tam mechero ka Kwan med be le phone sino amir bachini tie awali lo rio ni la ten madonyo is secondary school no la ten ma put tiga don tiga yote we tiga yabe donc dans ke development part kidon development any nyange tiga mede the rona tiga mede mon per tak total ni la tem yo ti ni sino mo mero pa duom kong abidugi loke la chen si amero ka duom kong Reverend Dr. Alfred Banya kong eno o mi tam bene e loke ni lo me Kwan pelo tieno Be poi Dr. Caesar Romo winya awini yeah poi ma tek kiti ni waju ni primary point me primary pere tek pian eno ni ay ki waju ni foundation ena e guri me Kwan ki me ngeyo piny me anyuali mere tie ento iwilobo ma watie ye ni no Kwan be mite wek onywa ko ngeyo piny me anyuali
we kwo pangara chel ubed be jo ken wa ne konya kwan pe pian pe romo no teaching ogini erni pe lo da kwan pe retek yabu wai kadi dong gwa kitik kita dano wajo kwede en no po no entro no ingeyu piny i romo neno kid me kwo mabe ka gimotie ma kari wi lobo in bene no wayo yabe i romo ngene pian pe ngeyo ka kwe mano kwo biteri ci pire tek pe ngari mo obwol lutino ne kwan konye pe ada anabera neno result me primary mukati enni atikane watika loke pe gine pe tungbot wa i Acholi agani koni gwak ngomu kwe romo donyi ye eno tie piny kunu romo mini wa kore kita gine schools gu gine kwede gu timu kwede eno ka waneno i Uganda lung gina bera kwano ne ayeni noni kabedo ma schools utimo maber to twala ye gine Western Uganda gina ye guno kita kipoko ne division achiel division ario division adek division ang'wen kidong joma no peke gine pego karo kolo inone division achiel kario polet gina e guno kita kiwajo kwede bene ni Central ki Kampala ulugu ko Western Central ki Kampala gutimo maber ento kiwachi kine schools mogo mano yang timo maber to twale level gi ugirego udoko ko piny kibe gin ma neno report ma kiwaja yeni result mogo put peke gine put po kati pien ni kwalo penyu beru tie put kitika neno kang'iyo tere kidong Eastern Uganda bene gutimo mabebe ento pe kit ma Central ki Western otimo kwede kitung botwa in Northern atikane i Acholi kita unung'eyo kwede wan pe watimo i ruom pa joni eno ni weng ento gin ma miero wanen ni olo wapwo ayeni pe wadok chen olo wel dano mukaro i division achiel kario tika mede momot kano doko je tika jero ko chen chino wawachi gine eno ni raj kita tika mede momoti olo wang'eyo ni joma tika tute ki kwan ki joma tika tute ki puonj olo gitika gine ka yele me miyo gin tich ki gin mo manonok ma gitie kwede ni ka ineno kita aneno kichoyo kwede kiwachi kitung botwa i Acholi inoni pol school mago timo maber aye school ma gine matie i dog town New City school chalo matie i Gulu ki Kitgum gina guno division achiel maduong ki division ario maduong ena ki wine school mabejo adada tie en gina ikin kama chochok ki idie town yo idie city kade chiro tui charo do inoni ruom me kwando no gino uporo pole no joma tie ki gine char ma chochok ki gine ma chochok ki town yo city pole guno division ario ento kade chiro die charo ki kume inoni pole division ario adek ang'wen kimogo dong por mabene pegine pe ke romo miyo gin ruom me kwan
Gine result gi kita kwan wie ena ye kita jemine war kwede enu chidon koni gwa kwa bidugu loga ngo mumiu poga ni eni tie chika weko koni daga dugu ye ka men gine temo kong loko tam kum ngo poga tie school tie ya Acholi kibena kai kor school tie kabedo mutana Uganda apoyo Alan Poy, Alan Poy, yeah. Yeah, I can't imagine my bad. What we do, man, kita po tie kita mo ata mo bidu tam mo go kwel konyo me de Kwan ma be ka pen gong ro tie yes ana tieba po e danyo ajele ana poyo umututwan yeah mo network ko temu bero raj erodom tima be okay amirna po families mu kalo eno kero kor like kor now you need to take a breaking man no ma eno kwano malo pe kit ti penyo ti mekere amir ni amok man ni pen mema be tutwale botwe kumara mi Uganda beda I'm gonna go to church well what you love my bad Rod me there I'm gonna take you the road Uganda da bene le tira nyira poti mo peny mabe to twal dong le tira nyira poti mo peny mabe to twal le ti lok mamer wa lok wuna iye matot ento uye wek anakel man ami do mobi na gin schools pole good network Uganda. Network tika yellow na so dropping off. but I'm gonna be here when you road yeah okay tika dugu Thing on the other side. Yes, I do. I'm gonna be here with a poor better with your leg, yeah, made so unatika watini Paul Kwan pagamente peguti mo peny mabe kumalomi Uganda makai chako lupo ne kachiel inoni jomago karo peny no tutwale jomuno grade ma achiel ki grade ma ariyo kidong school pa wegine ma kinuone private school pole ka iwinya ni go karo peny mabe amiro na ti ki loka ene chi agony wer dano niang tie kodi kuomo ne ma private schools ochako tutwale kumalomi Uganda kuone ki yungchel ka yene iwinyo we kuo mabe piem wegalo ento ka ineneno ki yungchel
chi no ne ko maraj ena ye ino school enrolling the tieno madumi klaja bero le tieno enoni school pigi ye po legi penye ki school bodgi pien gi mero ni ka gien gi registering gien Pierre Ario ne weng unong first grade chi ino kom le tieno mia manugo bero ka Kwan P7 school Pierre Ario ekene na ki ye penye chi kom Pierre Ario ni mukene school li no first grade Pierre Ario e kom Pierre Ario chi gi cierro ka kwerne le tieno mukene ni gien gi kerro gi school mukene jalo school mukene pagamente ino le tieno enoni polebe ka go tiere school mukene ni gina yegi no first grade ana neno wati any behavior ma pebe to twal pe konyo wa pien ma tien lo nyoro chulo go duchu ma kimire gan Kwan be peki poyu wila nyoro ne da tiem pitika tierro ka penye ene gan Kwan enoni kadum nieno ma inde tierro ka nongo result palatien ena yegi tierro ki poyu wi ni latini o penye ero peki kenyo piene ni ikare ma kitika ye ma giki empo qualifying meru lo gachiel ma mero ni aweko kumeno weko ni kinyam lok mario ma mero ni akel ena ye ka yini neno pol school pagamente ma uporni man school matika practicing 100% gin magamento kelo magi wajo ni automatic promotion ni latien kono karo unyo poro beo diero chere kilaji mukene latien enuni dong cero porro pen maraj iklaja biero ka ini wajo ni lop ko school e gonyo duchu ibino gin magamento kerri lok me Kwan tika yelo ko paletien tika weko pon dugute pien ikine no nyoro ngeya tini kono gi chulo nyo pegi chulo latien ma Kwano P2 ma biero mi Kwano P3 pien gamente don kelo latien cero more klaja biero anoni eni tika kelo pero ma diet tutwale ponye pien machalo lu nyoro inoni latien ma kichwale gan Kwan be obeti kero mi bero kingech maromo ma weko ka kero pen en karo pen ento inoni en kuri tamugo magamento katikere en ma angera kibora ananoni tamera amene twero bero katiji country mukene eno no tiu e country kama practical telo yo Mario tiu e country kama ki yobo le tieno mabe ero make one le tieno ki gang mukene mano chamo mukene no po chamo mukene no ke dai wie mukene la tien binu ki kira jiji ma papa ma eno no ki gang madong school no be obien kamatune macha mukene en system manyen ini weho matune bero tek weho ikin gina chen ma anatamo ni okelo porro pen maraj tutwale it school pagamente ena ye lok pagamente ma wajen latien pono latien mete latien no cero caporro iklaja biro lok ero ni bera ana mero na wek kititi kere ni now gin madong ana mero ni akela ye akai neno subject marketing maraj loyo ena yo bero SST social studies ma atamo ni eni wang ma kumi i Uganda mi winyo neni le tieno porro SST uno record nyuru ni por le tieno gen porro chura di porro le mo eto le tieno ki porro SST i wangi por le tieno duchu maka ile tieno ka gamo rizale no la tieno no apara ngwen ere kuma apara ngwen no SST a beach kade kwanyo de kuma apara ngwen manyuri ni abu ngwen kade pogo kade ibi no la tieno no credit 3 manjuri latin eroni unotino kikero minongo first grade SST uchero nyano lipian maraga rida eni beru biro pian tia loga mone kikelo i curriculum mi primary loga ma kikelo ni era kikelo pony manyem mawajo ni kiponyo latin let mamege kaingeye kiroyo latin iponyo ledmo kadong
kichero kaponyo subject mainoni pol kare schools manok ena yegiti ka following gineni schools kene pay ka following am kay lobo ko private school pol private schools pictica lopo system money manyaneni genti ka tiki system wekle tiano ka pen amiro na mi man macharo la bol ka yene limo private school so tutwale we ami la bole kumana mi Uganda kan itam mi ario lo kila point mo ke ken ibi wini na point mo nyani wan no tiyo point wa last year wan tika timo revision ke ken and it is a challenge pien kitor le tiano ki revision pitams ario nyobere tams ade olo kinying ni la tien be ka pen le tiano enoni fine mukene karo pen ento la tien tier senior la tien kero ne me kwandu open erona neno way gap madiek matie pol private schools ma gien gutimo pen maber twale pol legi puonyo penya ye kon penyen from school learning from Kampala from Wakiso from Barara kare duchuno de tieno tika timo pen lo puonyo tika marking pen lo puonyo biro ka timo correction and yet ka ini neno kitima uno puonyo be obet kede Uganda di chronology mone mamiete niki lo ikit mi puonyo le tieno weke la tiem machiero ka Kwan la tiem chiero kwano marutino gi kero moni mi don kidi la tiem don kere kumi la tiem bene don wich kiriego wego la tiem peñmo ke ken mu biemu la tiem beru ki kero mi damone so kuri setail moni manien mi puonyo mege peñ ki kenni tika ne ko school o wego amiro kwano nying school ero watiki school so kene gulo kan madon ka ini penye ki school money kirke no angwen gamidong terrier pien ki wajani watemo the tiano bino the tiano pe performing mabe well for schools only go resorting koni no angwen ni no para bi dawo en timo pe na chen kai karo chi ki admitting ini senior one pien ki tamoni eroni ena twero konyo mi yeko kwiti mati yo bol bere ini no in record ni la tien mo kwane government school mauno apara biji kila tien mo kwane private school muno angwen nyo biji kago chere senior la tien mo kwane private school performance beru la pay la tien mo kwane government school performance beru la man karo pay lo la tien mo kwane private school so another way there's a total mix up ikitima kitika miyo kere net kile tieno wekle tieno bet ki kero mi beru ki rieko ki ngej matut ikit mi damo la peñ mabino ikara mi peñ lo kamari o magiki ena ye ka yene neno araja mi peñ mauti meni pien li tieno makaro aliba bero pigu beru ki kara mi nongo gin ma wego olo gi twero nyeko tiengi tierra nyim i class mo kene le tieno makara liba bero guporro kuru ma pegi twero wachero katimo bricklaying and concrete practice pegi twero chero chuchok be pegi twero wachero katimo tailoring donc gamo gi megeni edi dong dir neyo nemo kirelu bira tikere ki chago dong yelle me ponyo en le tieno guporro peñ maraj marung konye be pe now poto peñ ni kachalo wan ma wati pajo eni chamo kene bene kali tieno poro penchi yeri gu poro katare pien the social environment ki the social life o loke madong konye bepe la tien petwero beru ki kero mi kato pen pien woro pege atamu ni eni bene nem kalo ki extended to luponye ni luponye moni machon ma unogi keru twingi kong li tieno ni nem kalo gudugu na politicians mano be gem guti teach mi bero ka lopoko chukul mi neno kiti mano ponye tiyu kere kiti maki ponyo kere chawa magi binu ngo magi ponyo gi pe ka timone opidi madip pa DEO ki inspector of school bero wache ni gidiga timo manok tutwal ichukul mukene ka ile chero ino wel le tiano pipore ki wel
it should be proportionate. You know, school the whole school not in okay for para here. No classes do anta. And phone English, and phone chura, and phone SST, and phone science. The phone you take to Kenya. Aya classes mo kene li tiano duma yin na phone the chum, do yin gag my chum, pianga ni renyon wa tiano. There's very little magamente tika timone. Ka atwe lock mamega. Pianka neno tiente magamente mi bi UPE. En make wajo ni Kwan Lumuhu. Jomo kene wajo ni Kwan no. Kwan Lumuhu, gamente mi aliba bichiel, ki mi abiyan ki piera bich. Keken, pala tia machela chel, pita machela chel. Eto tiente ene beo ti duchu mineno neni litino gitiki kero minongo puny iyo mabe. Lupunye tiki kero mi puny iyo mabe. Owero kade neno pol chukul pagamente. Chamo kene ke chera cha ngwen mi ko diku. Ko ndak be biri ko la puny mano tika bako li yata ne. Ka utiyo chera luoko tiene kon goya ngija kon kigang ka tuchiri cha biche mano biete lang chalo biya yom mo aga konye dilia ka binu bene lugo kwiri mano ge tika time schools maduong private schools piene ni gen gi motivating lu ponye por kare restriction money tie follow up money tie wego cha dichu no lu ponye no tie around wego in conclusion ara nero ni stakeholders went to the tia machel lo nyoro gu gik kuri tam mone ni tij mamegi girgan lo nyoro be pon lupo ko li tieno way chukul lo nyoro be ye balma de tieno gen take wajani go bado weri kimili gi pon ti lo nyoro mo kene kan pigi ye ke wajani latino timu gen makoma la nyoro pi idugula mone para nyoro lo nyoro be go ti matek mi chopo dogo kore mamegi mi chulo ga Kwan fees matiano tiano maki kerbi gini oberu tigi be gen go chul nywalo ne met go xone be oben met do ki chul li tiano kido en lo nyoro bene gu dok chien ka tich achuli cha culture maniem mi tamo chin cha wen ino cha chel mi ku difu dongitie trading centers dongitie di town ichawa ni be fundo gitino trading center gidogo cha biara bor kaburu kwa pi nyugo dugo P12 beru la nyoro mamiu ka ine timo kumeno. Stakeholder number 2, ena ye litino Kwan. La tiem makichwali school, beo wimpun, beo nyang, grok mala nyoro miu ire. Beo cheruke tunye. Pien requirements ke mawano wilu michwali litino gang Kwan. Beru ene idiga chako yupo ot manya. So litino, be gen gu tima megi gu belu win, gu ke tunye gang Kwan wekien gu kar. Pen ma de stakeholders ma de ay lu ponye be gen gu dok chen ka ye ko me ma gen di ko me bi konyo loko mi ngej weki anyim pa ne tiero bet mabe ti lu ponye mo kene ko nge gi gari dogi tik ma me gi radu pe ge wor le tiero inoru lok me defining le tiero tila man inoni kare magen gi keru igang Kwan mimi opon kile tieno nok tutwal miriti mo karo laju kikuri betting mado kedo komeni kauno ne kon ki keru bomo ke ngi betting centers polo bori no be mago do ponye chamwe no na ponye ti donka betting Man U Arsenal kirga ngene Man U be go Arsenal na jingo chune ti chene ne duju kere ko Arsenal. So le ponye tie o katimu jimbi mapimio betting cha wen ma wego gen pigitiki kero memio ngech muromo kile tero kidong institutions machalo inspector of schools gi komo DO gi ngagine meri gen gu dokchen katiyo tiji tij mingiyo kite gang Kwan tikere tij mi metu gen maure mi gang Kwan Paul schools mi primary peki laboratory Paul schools mi primary ke chero i library gi inu library tiki ning buga Kwan bere no peke uberu tij pa offices egoni miner nen jene egoni uberu tie kidong luchui wibie magien ki yergi be gen gu ngeni tija chen madiet loyo magien be ge kemekere ene miner nen lok kumponye ke yobo daki ilo ruome ochero malo
Wego an chunya chwe ka neno school so kene tika dore. Mone fura bero ka twako gi miam ja. Nigi yele mada gino first grade achiel. Bupa au ban mia di mia ngwen. Gitika dore ma fonyo go chonge kan we gino go bera fonyo. Gimo ma konyo de tiano we on tiano ka. Be gen kon go lock style gi. Pe no first grade achiel, second grade piara bear we are rio, third grade piara when we are there. Ki don fourth abongwen ki you para bichi. Chi tiaro ka dore. Ana poyo tutwa. Ana poyo me da ruot. A joro lok me kelo. Kona mera na gam lok me wa na chen mir win point. Ya kidak mir ke me grom me library. A mir gam na ko. And then next one, it's a word in my tongue. I jury whether you know what in a manner. Ana poyo tutwa doctor. Antina wanya yuana wurumuni and ye Charles Otola. Okay. We kong wang o kong tinin. What you did, Miss Sota. Kong mudana no noken. Apoyo matek panelists. Andwi awinyo radio metara malpalu ni machalo ki waka end up ki within the panelists. So andana chiel mano a lobo mache chok mada chitin apoyo me jolo an wek bena beri kinu kong wek awin kirano dor kede lok eni apoyo What you did, yeah. Ma putal tipo ni pai che mi mezzo tame come look for what. Look me result ma obino ilo actually madube ki primary exams ma obino ni anena ni loke in machalo la do with topic komberi it team a lot of research nen chalo chi logo area maduong ma nena ni kauno ni pramo kere ti no konya matek mada Yeah. Gima na ro me ne mere ene ni look me Kwan ilo actually area ma we result pe biro be duong ma bena amoro ni ikin look me logo ma duong en yo weng guru en jem en mana ti ga logo no ye ni bene mo kwa ka ini no family unit ikom kare ni inoni pressure ma family ti kwede cha mo kene pe mio kare mo romo bot lu nyodo meneno kira lo teno ma gin gi ti kwede ti ga don kwede kene kare ma chon ka ini ti gi lo teno kari ini ti e ga nyo pe ga family nyo neighbor ma no ti e borikeno gineno kira no lo teno be ti ga don kwede kidong village level when lo tira ma kid gi bejo nyo lo tira ma kid gi bene pe bejo no ki ngeo chi collectively dano neno kid ma no ki romo duoko lo tira ma wigi no peti ma bene ko dugi line ma be kidong we are po e kar ma wano wa kwana both primary ki secondary inoni kare chano chako bale bene o pien kadi timetable ki wachi la puoj moni no miro bedi class icha moni un lo tieno o tuare ki school kadi bed boarding school o tuare o chere class endo o koro la puoj cha mano la puoj miro cha lesson la puoj no pere wanga doko class monitor doki oro o chere staff room maka o chere ka chalo dong poe wi la puoj doka poe ne kombedi lesson ma no tieni lesson ma megi ino la puoj no tiengo ti staff room mogono tiga maro chai mogono tiga maro nyoga machalo breakfast ma mege wiye do wilo no itit ma no mir eno be kati yune ina chi pol kare no ne ka chalo schools mo kene ma no monitoring pe be ye to twale ino ne kom syllabus ki come pe ki tiero muno gin mo kwa marat kidong ma ario punishment mo nyo consequence mo mala puonj eno ne
no be skipping lesson ben no pere. So en Roma skipping lesson nani beru gere staff room kenyo moka ke keti tiki lessons ario nyo dek mo miro po ni neno enoni gwak po na chiel skipping ario pe o classes. So chino lo tiano tiga dok ping in terms of syllabus mo miro no go po. Kidong gin mabe aneno ni pire tek madai kare machon led maki puonyo ki lotino from lotino matino or notice standard is schools are weng up to say P4 gine inano chali lobo Acholi piano in Latin money in Acholi it's school P1 ki puonyi wa P4 no ngey lobo Acholi inside out alphabet me Acholi wa ngey kage chako introducing le mono boridong ikine P4 mano dong in bene ngey peng inano aya no dong in Roma logo lobo Acholi kag gimone in pen yang i Roma expressing bod la puonyo ki lobo Acholi wek no la puonyo explaining ngoma ki tiga tema terne bori ki le mono ni ena kombirga in chere schools NP1 ne winyo no getiga danga ki le mono ena no latini petiga nyang ngoma en ben tiga lo neni ina so ena is a fundamental confusion ma weka do tiana pen yang direction ma be mo miro go chere ye kidong me gikone pi tuno pi kombedi ni aneno ne gin madong pier tek lo wen ena ni peni dana mo ke kendong Roma chero ka puonyo lutino ineno pieni kare eni de none po mier bene chere TTC onyo mier pe chet ka mo inoni ngare mo no tila puonyo ineno eno no chero ka puonyo mire nyeo donyi payroll me local government eno no agenda ne tieni gwaktika mero some private work on the side tien lo ni no kom tiki ko emano ena tike meti ne petiga tiune ki bene no qualification na pere so ka kirana nena kede o miero ke team a root and branch evaluation lobo Acholi of schools or went to toilet pagamente actually more so even the private sector pien me licenses wek no inicha puon mabe miero no gamente oneno all the aspects me puon mano tie mano benefiting loteno kaki mini licenses. Actually, I'm happy to report one of our Acholi community members, Mati UK can take school le Pajakwija. I think it is the only school, it is a private school. School pa Wubieni, Gupenye, the whole students on first grade, 100% result. Second grade, down where on first grade. The best on habitual, kidong the worst first grade on aparachiel. Ma enoni ka no kiramo na formula ngo ma gengiti atemna school enoni. We're keep replicating or chere other schools. Again no konyo to twal. We're no model enoni kiramo tike de machalo jemi marama konyo kaka bien kaka ena chui kom lo tena matena mano miro gunong puonye mabe piet kadi en lo tena in ma no first grade pu no geti primary kani go chere secondary ma pego no a good school kwan gine bene chero giko kata ina na wa so kubu wi kwan ena me primary ni mete wek no level me secondary beno bed and kid quality en chala me primary ma gen no go no exposure yene atam pi kombe ka gi kan ka ko ni cha mo no nge around bene me de wi kano meta po mate ana foi de twelve Caesar amino le woro do tiro jeng mo no mira wa cha du juben but amiro mero ne kan ni kongi nen the support network ma kom latina chela la punti kenyu ka iramo go no chalo armo la tinti dire la punti kenyu society ti kenyu parents ti kenyu kidong school inspection ya weke getim assessing ni ability para tini eni tini ning we konye no beriot
I think Ginamir is introducing Botwa any ability palatino to perom. Ma kainen ni kirana nen mongamukwe wajani. Kan tip piera big di kuru boda punye temo konya latina chel dote ko. So etia mogurum ti kinyo ma berbera bere komino ne igine or kwan ngar mo maromo identifying a tini litina in miro konyo pe miro kondong do peo. So en kidok menen me ario kita Charles to la wajani. Kainen nursery school perewa because joma kanye ni gino wego beni ka o P1 P2 dong no gi punyo gi le mononi. No la tina cha punje mo gi wagi nursery. Ka kamano nursery pere yeni punyo li tino mano pu cha kwana cha gi le Acholi or do we're developing imagination ma megi. I think we need to emphasize this. We're developing the ability to understand kind of literature. I can in kind of be yami mo chire gangkwan mo dong gidoni. O the doggy coaching again or sharpening their understanding of Jami Mugu. So Pemen no look ma where Charles or was any ability palatino miro ki medicare. Kumbiri in Gankwan Muti Matiti Munama Bay, Gankwan Mugu Petiti Munama Bay. There needs to be some kind of parents association, not wrong way. Gankwan in the Kotium Bay, Nining. Working young, working Puni is supporting Gin, who was she, one what Timo command, Gin Jumon, Timo command, the Romo inspection period tech. La Punmo Matino or missing class. Do the parents know La Puni in the missing class? Does the headmaster know ila punye no missing class? Konga headmaster romo checking the lesson plan niti kwene. Inga yam gini time. Ya we are kumbiri any kapeg bira inspecting the punye. Inspection para punye is in with a view to support them. Ni kira mi no gini ku punye gi materials mano tie. La punye mo maybe no be pay wagi gini material mo my source of information. Cha ma kene don't know anti book ma yam no era kwano kene ye ka don't know and punyu kine tino so pia technical me introducing kong mo kong anati emphasizing long me introducing ododo ki gine ki charo lok mo egini we tino ability to develop their understanding from imagination ana foyo Ana poi matek mada. Abino what mego. Yeah, mego dan ma. Poi ututual megena ner matini poi tar paluo poi undu chuo poi la luak du juma gitiga nan wa kuja lok me kwan eni do yegi o ikare eni kar ma chon mo kwan pier tek tuan kari bedu tem no cher school ma dong gidon mo ka dong tem cher school no tigi mo ka bor ka ma cha chon no mo ka bor ma let no mo ka pa futia ko P1 no na sari pe ke borgi balu fonye karte ama no gen lu fonye ni kong bene wek la fonye mo no chef ka fonye school no primary no la fonye ma bene kong do ko chero kwan me fonye kira ke no ko a ki TTC ka chero ka fonye school money maru ame bene tie me bere la fonye kono ka dak bere kono deputy kono bere headmaster gi nga gi no school gi beno no tie ti pa nge kom kare don wa lo mo to lo yen la wo ma cha bier mu kar ko won wa lo me kwan ma na wo tu ka no duan wa don wa tikilu twan duan wa ma duo ko ro cho pa jo ka kita wa tikere kanyi o tikilu wan wa don wa twal duan bot gi tigien gi ter school bien gina gi tika ro cho kompani wa pa jo wa chung ma te ero su pa ni ma ga ka pe in ki ga nga wan wen mier wa chung chi wan wa tiga chung kan ki lo en to jo ma mier ku che to direct
school ki nga ni en lu dir mo ki lu wang lu dir mo jo ma ti ro to pa jo ni ute duan la ma ya na lo ye awo yang wa chair school jimi weng ti cha ko le ngo wa ki primary uno book ben peke ka cha ki cho ki got cho ka ki got wang mai p3 cái chắc cái cháu bỏ buộc cái cả làm nè ai lấy bao nhiêu cái kem bên về pi về cái là sẽ được cái nào này là tiền ăn nhiều cái đấy ôi pi phô đồ cháu phô lên mua school mà bé mà nó phô như nó cả rồi tôi cái cái phô như mua cái gì mà cái tiểu phô mà cái bill mà cái chuyên mà phô quẹt gang cả chuyện bên mặt tệ school em nó bên mặt tệ u lo pen bên mà nó tiền bữa nó caro cái car bên school car du no cái tiga tim test chia bit du mi lo tim test e carre lo phone me le mo tie la phone me chura tie me history tie con me ngadi ni cái quen lo phone ti cái core dio be no tie inspector dia no wen cái core ti pa nge kombere kira ruột cái tie gen nge kira tiga tim kira yang ti one what tea and what tika look wa mi tam what tika kelo tam eni wa dok ki chak look mi a chiel ki chak konyo payo ni a chiel ti gin mo wa wa tika ka tika ni nier pe ke nen no ber look tu eni look me ko me konyo no ti wa ma bi chung pe wa ma bi konyo wai ka ma nyim ma bi konyo ti gi ma bi konyo lobo ma bi konyo Acholi các bé đồng chung mà tẹt ngà đó không biết có phun em cả lọc cái lọc này nè chỉ là school chỉ private school mer bên chỉ duong em te school pagamente yang bên com mà cái quay này phun như lọc chỉ phun như mà có bé giàu buri cái là giá chiên mà chốt bên là lo chỉ cao lui ở caro mà nó duong cái là giá chiên chốt cái đồng pion cái này cái ya con này cái này đồng pion cái này ya nè chiều nó school bên nó cái riêng school cái phun như tiền caro bên cái cả chán cái impe tìm một bên mà bé ilo nó nổi nè vậy mình nó cái tìm một p7 pe cả chán p60 để chơi dunia cái pe caro mình nó ino bên chỉ ada oleh caro ai caro con cái second ai second bên chơi nhím chỉ puri mẹ để cái con mà bé chỉ lộc anh nhiều cái nên con cháu en headmaster mấy school mới này nhiều những cái kẹo trẻ comme le phone cha pour le phone bên thì đọc bên gel nó cái phone como le tiền win phone cái gang một con cái bên school nó le phone cha này nó qua này thế bien nhiều con chiếc một con peo le school cái mi bên gim mới này và mi rung well bien cái nó nhiều nhiều này work cái mà cái chiếc này mà cái pe ini cái tiền này nhiều ô lệ punishment mà qua thì cúi mẹ ya đâm mà phải là nhiều mà phải bị cái chỗ này à phải ngồi cái gọi là tiền này đọc này cái gọi là tiền mà bao ô lệ em nghĩ cha mẹ của school cả cha là nhiều quá bên cái chỗ cô là phụ nhưng mà thích phụ nhiều à hiện thích phụ nhiều cô cái phụ nhưng mà phụ nhiều tiền thích phụ nhiều cô là nhiều là nhiều bây cứ giờ nhiều mà cha là quan nhiều in nên này gọi là tiền cái đó chỉ có đôi quan nhiều tiền mà người cha rồi mà ria waktu ni là tiền chơi school chỉ còn bên đông tiền gì đông lời cha nhiều rồi cái gang cái nghề bỏ rồi cứ giờ ri mẹ đông ba nghề ba em to con đó còn lộc nhiều rồi con cũng lộc cái tiền cái lúc đi mà phải lúc đi cả con cũng lộc cái phone cũng lộc cái lúc cái là wan ko na ma dira lego uno tina ni wan twelu duan wa bor jome ro chu pa ki pa ku no ngam ko ma uno ti pa ni chung lok ki jon eni wa ko kon school pien wa tiga wa gmier lu tu kon ro chu pa jo mier ki ro ko school ki tim nga ki chul ge ki tim nga ge der kwan ti ku ja ti der kwan ka dong ki jogu ma ki twelu gina pe ko nya pe ge karo pe ge tim ngo ti ko nye pe pien ki ne pien te twelu chứ là cơ technically der quan nhiều cái nên cái con nhiều tiền der tiền cái nó riêng anh tôi nó cô cái ngài ta có những cái pe chỉ nhiều lọc bề tiền mà bỏ buồn cái tam
mabeyo mamir unem ki pajikun wan mer wa loka doka ikan ka ngara tieno chiela maja da dir dikon banya chiero gambena ane uchung matek twal joma giti kan ma giti ker me o gang ma gichung bena pi paje giti kan chi waloko kapur ko tika mere ki lok waloko ana po twal ka gik kan kara bera lok ma dong ka muken ti kon da kan apoy to twal mego e lo matak mabe Lady Grace sabi mo Apoy viewers, apoy Dan Weng, apoy Charles Wan, me joining 110. Lok dong ki lok ma pool. An gin ma ne bene Pierre tere. An neno ka pe mwaka rio ngi school money gulu, ake nwa gulu city na no ne. El Shaddai no timo mabe uloy waki Uganda Weng. Primary school living. Ero kombir ka dok ini nene ngi mwaka eni. Apange kan nye baro tuja pere ti no mero kaki jomo kan school mo ti ka temo gi mo ni mabe kita ini wai ni miero ki o mede mo ama ni kiri po ber namba chi nyu namba d or ko ber o ken within nama a big money ka no ini mo ka chele o mo ruenyo it no pe bien but kita ana winyo ke winyo ni en loka class size pienu dan wengo ne school eno loy wenki ki wen dan weng dong ke lu te on i class one class not lu te ya pierre bia eno ki ponyo gini ni pe ponye ena wel jima mu kumero eno ni no tie miero at least go ne ka gi chao gi mon ma gi o ka mon ki we go be ne school ma tara ya mo an ngeni ki negri kombero ta but ke tien loke bene pa wangeyo but those are the sort of things no what tiki schools eno ngoma tika time school ene pe ki ngeyo ma miero iro chupa ene ta mier ki bet ki lok me education der kwana mier gu bet en ki gin ni nero ngoma tika monitoring ngoma tika time primary schools i gulu nyo ya chulu we ngoma tika time we Kwan nen pe ne foundation me Kwan kalitia so an mer dok mana te ro wai ne pe pul lok dong ke lok ma be yo ana poy to twal be doctor ngeli cha ne be dong ode Ty, on mute. Dr. Caesar, it's on mute. Doctor, you're on mute. Doctor, you're on mute. Mike, but Dr. Petima Bear. Yeah, oh dear, we need it. I can correct you. That is good. Doctor, I think you need to come off and then come back on again. Okay. Yeah.
Reverend. Yeah. One over tea something out here. Okay. And interference TAY. Okay. Lady Grace, can you mute Dr. I've muted him off. I've muted him. Okay, yeah. Yeah. Yeah, ana winyo lok mabejo mada mukati. Ada kokopa road Fred ngong pe ma antie on the ground pa ju kwija. Ma kok pe kita por mogo maluteno poro. Nen leta dani. Mere chwer gina chwer chwindano. Ento kai nano ni kai nano kita na nano kwede report makati. Kita noi nano chalo i public health. I romo nano tuo ma no tie kum ngara chela chel. Ento nierbe nen population nyo luak ko weng. Chika nano well pa jomo karo. I Acholi long. I division achel ki division ario. Tika mede mwaka ki mwaka. Primero pewa tika je chen kita na nea bedo ka wacho ni. Ma eno ni miero uchok chwin dano ni gimom mabe olo tika time ikin pego mogo matie ma wanero ni. Petere ni pego petere ni umiero don ka ngara chele kena yo karo ke school mone ni umiero ki dore ye. Pego matie ye wel matika mede ni schools manoka ye gitika gine. Katimu mabe. Wamero ni schools weng utim mabe. Pema chochoke city nyo chochoke town ke ken. Primero chokoko lupuonye kita wabera loko eni. Miero atirane kinen schools matie charo. Kitem neno kid magine. Jingo kogi, ki jingo ko lupuonye. Kibene kita kiwajo ni jingo ko lunyodo. Ada kum latina chel no lunyodo tie community tie lupuonye tie lok ma yot kum bene tie ye ma mier bene kigene kinen lok me learning materials ki kitana ne kiwajo inspection your supervision bene pire tek kidong kita omera wapuoyo omera gene Charles Tolak kelo gene points mabeji mada eno nyuru ni school mana chelo no 100% gin pass rate kita ki wajo mon wajo ni best practice umier kinen ngo magen tika timo mabe ma olo romo konyo jomu kene ni jomu kene magwak pegi tika timo mabe to twal mon wajo ni mentoring chokoko jo mapetika timo mabe ni mier schools mogo matika timo mabe ni ukony ko schools mapetika timo mabe to twal kadi rwate workshop mogo me wacho ni wano tika timo gino nyonyo un bene ko gine ochero tem kitana ne ki wajo ni umiero agane la decisa public sa yo wajo ni umiero association palu nyodo gubet ka kwedo kita school gine kwede tika teach kwede ada gina ki wajo ni be mon wajo ni partnering with community organizations megin me konyo ko kwan pa lutino meno pire tek watie bene ki ludirudini magiromo konyo ko schools kar machon no ludirudini konyo ko schools mada kunyoni pa ng'eyo ka eno ni putek kita yangi agen ni petie gine petie tek kita yangi me kin ludiru dini ki schools
ginu kene ma romo medu ma pol pere amero tieko me wacho ni rocho paju lok en me konyo ko primary schools ana bi wajo pian kumbedi rocho paju megu wajo pigine der kwan ma gitika jogo chene ye der kwan tika konyo pole lutino kwan ma chero i secondary schools kibene rocho schools pole gitika neno schools matie secondary schools ana bera wacho ni guri me kwan chake kigine ki primary umier primary schools pe kigine pe ki weki chia da umier wa dok chen bo der kwan wacho umier gen ku chak neno yo mo olo majingo ko primary schools kar machon no watie ki joma gi mine joma no gutieko kwan nyo gitie yweyo ki secondary school university gichero gi puonyo pingo joma gi dok igine gi icharo yweyo pe kongo chet ka konyo gine ko schools gi bene tie schemes ma papat ki romo gine chako ne ni in ka itika kwan ka moni ikar me yweyo chere igo wilu tino my school ma megu your primary school ikar me yweyo igine imi puonj igi kage timo in a systematic way ma rocho pajo coordinates it machalo gin group bulu manogi mine me konyo ko schools romo tich kitwa bera wacho chalo me gine me yot kom medical students ka gudugu mier gubeda konyo ko gin health centers me school bene ki rom wachi lutino kwan un ka odugu pajo umiero gine ubed ki program me konyo school ma chochok i pajo chiene ka gitimo momot konyo ko dano loka pier tek ma la dit Caesar public so wajo aye puonj ma medo ngech chalo dodogi ki jemi mogo megine kita wan kwa kwede kita ineno ki wajo ni social studies ki religious studies ki luoni SST ki kunu ni enae dong gine lutino poro tutwal English ki jemu kana ni gukarma be and social studies with religious education inoni wel lutino mukaro nokada pien eno ni gina peke romo puonyi me kato peny umier bet ki ngech chi ngechi eno ka peke gine ka peke nyuti chochon pe romo gine gamo penyi gamo la peny ma ke penyi eno ni pien social studies ni penye pe bino chalo me chura ma wa chel me ka chel bino dini umier ni nge jemi mone ka nge kit me choyene en gino mio lutino tika poto eni pien puonyi enu muchake mamini gi ngej ke tut me ngej ke rieko magiromo tich ki wigi me gamo jema kumeno peke so lu puonye ki kume bene gwak nyo pe gi tie ki gine ki ngej yo me puonyo gina kumeno yeah so eno ni jema mier ki nen ma rocho pajo bene no romo kita omera Charles wajo ni umier ki tim root and branch evaluation meneno ka kwe ma peko tie ye pingok areas ma kuman pe tika gine pe lutino pe tika timo mabe ye chiana poyo wiye enu gina meti na medicum lok ma wagene ma walo tini poyo do winya do winya yeah what you winnie yeah I had to log out and come back I thought man no kilo well I'm when you comment for viewers I don't comment me not to get big we might be able to come back to it next week. Lady Grace, you want you to comment for viewers?
comments here. I need to get somebody to help read it. Yeah. Dr. Rong Caesar. Okay. I can't tell Kong. Grace O'Court, or First Lady has just woken up to implement what she learned from Sweden while in exile, but she did not group it well. Unfortunately, she is implementing what is not functional in Africa. I think it is local syllabus man magalaon for. Mary, when Dr. Grace O'Court was nobody has time to follow up education in Uganda. Things are just flowing as it wishes. What? The fall of state starts in this way. Man, akilo rin do which was very high again. Yeah, more. Man, Grace again. Grace and the PTA and disciplinary committee should be returned and powers given to teachers to ensure that they take their responsibility with support of parents. Just thinking aloud. Grace O'Court, society should put pressure on the leaders so that they are answerable. Yeah, boy. Grace O'Court, you are all welcome and you are doing a great job. Please continue. Oh boy, Okay. Oh yes. Put together. That one is the last one. The last one, any effect of thematic curriculum needs to be well studied too. Yeah. What's the effect of thematic curriculum? Yeah. The effect boy, to try to comment for viewers. Oh boy, look, my panelists below. Man no me kill way ya gike may you penny. Kun what can do ni good wa good we are good a meal what do send back it's a bit my meal. Atam Lady Grace at Robert in the program. Okay, for viewers, the panelists wing one name will doctor better been the Jacamana. Boy. Oh,